Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi bani Bisangwe TV aho muri hirya no hino abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka tubahe ikaze namwe muri diaspora mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Iyi ni Bisangwe TV nko natangiye mbikubwira nge di Frank Mario Sebudandi. Inkuru tubazaniye ni umunezero udasanzwe abanyarwanda bagize nyuma y'impinduka idasanzwe ku bijyanye no gusora ku mutungo utimukanwa. Ibi rero byaje ari igisubizo benshi bari bamaze iminsi binubira. Niyo nkuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ntugende udakanze subscribe niba utarayikanda, unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo Bisangwe TV ikugezaho umunsi ku wundi. Naho mu kanya mu nkuru irambuye. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana yatangaje ko impinduka zari zarabaye mu kwishyura umusoro umutungo utimukanwa urimo uw'ubutaka zibaye zikuweho, abantu bakazakomeza gusora uko basoraga mu mwaka wa 2019. Ni nyuma yo kwinubira kwa benshi bari bamaze igihe bagaragaza ko uwo musoro uhanitse cyane bitajyanye n'ubushobozi bwabo. Guhera muri Nyakanga umwaka ushize nibwo uwo musoro mushya watangiye gutangwa nk'uko byateganywaga n'itegeko ry'umusoro ku mutungo utimukanwa ryo mu mwaka wa 2018. Minisitiri Ndagijimana yabwiye RBA ko umwaka utaha bwo hazakorwa isuzumwa ry'impinduka zari zashizweho. Ibyo iryo suzuma rizagaragara akaba ari byo bizagenderwaho hagenwa umusoro mushya mu mutungo utimukanwa. Yavuze ko abari bamaze gusora umusoro mu mwaka wa 2020 bagendeye ku mpinduka zabaye mu itegeko, amafaranga arengaho bazayaheraho nibongera gusora. Dr Ndagijimana kandi yavuze ko igihe ntarengwa cyo gutanga umusoro w'umwaka wa 2020 byongerewe igihe, aho kuba muri Werurwe byashizwe mu mpera za Mata umwaka wa 2021. Umusoro w'ubutaka umaze iminsi uvugwaho cyane n'abaturage by'umwihariko abo mu mujyi wa Kigali guhera muri Nyakanga umwaka wa 2020 ubwo hatangiraga gucibwa amafaranga ari hagati ya 0 na 300 kuri metero kare, uvuye hagati ya 0 na 80 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni umusoro wahabije benshi by'umwihariko muri iki gihe ubukungu bwasubijwe inyuma na coronavirus, ku buryo hari abari bafite impungenge ko ubutaka bwabo bushobora gutezwa kubera kunanirwa kwishyura umusoro. Umuturage wo mu mujyi wa Kigali yakibajije Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana ahabwa umwanya ngo asobanure. Yizeza ko impungenge z'abaturage zumviswe kandi zatangiye gusuzumwa. Perezida Kagame yavuze ko umusoro ukwiriye kuba ujyanye n'amikoro y'abaturage, gusa avuga ko nanone hataboneka igisubizo kibereye buri wese. Bimwe mu byagaragajwe nk'ibangamiye abaturage mu itegeko rishya nuko umusoro w'ubutaka kuri metero kare wakuwe ku mafaranga ari hagati ya 0 na 80 ugashyirwa ku mafaranga ari hagati ya 0 na 300. Itegeko ryavugaga ko inzu umuturage atuyemo atazajya ayisorera uretse umusoro w'ubutaka, mu gihe inzu zirenze kuri iyo atuyemo azajya azisorera. Umusoro ku nzu z'inyongera wavuye kuri 0.1% by'agaciro kayo ushyirwa kuri 1% by'agaciro, bivuze ko wakubwe inshuro 10. Ibipimo by'ibibanza byemerewe ni metero kare 300. Itegeko rivuga ko uzajya amara igihe cyagenwe adakoresha ikibanza icyo cyagenewe azajya acibwa umusoro w'inyongera ungana n'100%, mu gihe ubutaka burenze kuri metero kare zagenwe azajya acibwa 50% y'inyongera kuri buri metero kare irenzeho. Iyi ni Bisangwe TV, nge ndi Frank Mario Sebudandi. Niba utarakanda subscribe, uyu niwo mwanya. Tunashimira abakomeje gukanda subscribe ndetse mutwereka yuko muri kumwe natwe mu biganiro bitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Naho utaha Imana ibarinde.